bwako mlithiria wa Mwiru TV Jumatano kuno etitana mbere boya iri tariki 10 mwezi wa Disemba mwaka ni 2025 kako ateweni kirinto cia Mwiru TV muthenya oni mbeta wa tiri babu na tukiambiria nteto cietu Heriki Kimathi na urani muthujo siasa akaunti-ini ya Meru na utariri ura wase kiama kiri na iweta Meru kutumite Meru ikethira itiri na uge ontwa kuahukira kwa kiama kia NOPEU kwatetheire bunene kiri kwa kuga keki ya thirikari nkuluki harua kiama kiri kiambiritie kwanda miri Tharaka Nithi na kuna uwezekano nikio kiatumiro kuromba iti mwanya mwanya kaunti-ini iu. Mwandiki wetu wa nteto Mwende wa Laiboni no banganitie riboti. Akiaria muthunjio siasa akaunti-ini Meru Heriki Kimathi na witeko kaita kara ya Meru itethirite ina inya ya kwariria maendeleo kiri thirikari igitumia kwa gukira kwa kiama kia NOPEU kiatetheria bunene kiri kugamwate jwa gisiasa. Election ya 2017 towards 2022 ikuonekana ndi gutukuma kuwatanira na ndio basi ya pakirwe amiri bombere kuform political parties chao chamira kuingia Meru na ndio na NOPEU ile tongeletwe mheshimiwa mkuru wa bodi na other political parties like independent nani na kiuri Meru aliyo mkono pia mabibiri bigate ile Meru hata pia mabibiri bikaza bino mwikiweko wakimu Meru muntu au kanyuma na urago tegereza tuoneka Meru atomba kudolena voice kana atongira bala tukura nandi kama kudolena voice nkuluki ariwa kaita konthe karatongeria betete methene kwariria witina mbere no mwanka muntu ethire na ntwara kinyite na kogantu kane kiama kagisiasa kiri na inya indikana rira kiritwara ina kauga keki ya thirikari keki ya muranwira betairo gairo i amanisha na atongire bachoka drone boat that kutwa ule baka negotiate kini aibo maina nekala katiba njero ni jire siri kuina manzama ingi jari ki national government kuluki ariwa wora mantu ya wita na kuona kiama kia NOPEU nikitite na mbere kuanda meri kaunti ya Tharaka Nithi itumia kuandike kuonania nikio kiama kiria kiomba utumika bunene kiri ithurano twetete kiri kaunti ya Tharaka Nithi ukategera Tharaka Nithi Meru Tharaka Nithi kana tuge Mount Kenya East Meru Tharaka Nithi na kuaga Isiolo tukatega Kinya Embu atrik Embu ina kiama kingi kia DP kinagira tongere tuimo the former speaker Muturi lakini nakio kila mtongeri umwe wa ora MP waki kwa election ile aliku lakini kia Muturi kina MP kina MCAs kina MCA Meru Tharaka Nithi is a unique county integrated on NOPEU negeretio tonya no kuwata atongeria Tharaka Nithi lakini Tharaka Nithi leadership yongwa itombe kuturaina kiama kilio lakini kuwa utongere kwa Tharaka Nithi kumeneni matakiti kwenda jaka kiama kia NOPEU bara jaka kigutumika kikatumika kidatongere bara Tharaka Nithi non kwa siasa ya 2027 kwa hiyo organization leo na ndiko na Tharaka Nithi ikibanga kuform kiama kingi nonto munini wa rais nawe ali thirikari na nwe mutongeria munene naria kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wa Laiboni. Igwa sana mwandiki wetu wa nteto Mwende wa Laiboni no ntobo riboti na njira inkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu akari na turibwa kwa kabosere na kwanjilo adiro roje nesio mbunge kia Igembe Central basi umereti kumeneria bunene MCO bwana Kabira no ntobo bate yanire kiwiti na mbere arabu wete barabara cia ntere ni thukangi bunene nende nibakuri MCO kuibanga kwa na mwake ni 2027 kethira hatiba tondekera barabara. Mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba no banganitie riboti.
aturi na kariba gwa kanake kabosere ndene ya Igembe Central ndene ya Thiru Ward na kariba kuma nturene ya Kaithe ni baumirite na kuruma nthi na kini ni urwakai na maruru ya maingi nontu barabara ciao uria ithukangite iria bakuga kuma nthi yombere cio itate mwanombi ni taragita kana batakiona Anton como con un grupo con la toma. Pato na bwegera ba to lianto ko cia cia ge aeta. Rutera rwa Kaithe pato barabara cietu iciathukire na barabara iu kinya mtu agaswa tutimenya no mukamata tumwendi cibitari nanga twakamata mtu na mongo twamuringire kura ya MCA wetu na arere kuya tubwithiri kinya barabara au rutere rwa Thero na ate tubwithari barabara cietu angi ora nkenda kuwa batwe itobati kwithura twetethaswa twati tubati utethwa nontu barabara cietu cie kuthuka batu tuma ao tweta yonto bagana kino tuturacia thimo twetete osanji thimo cietu na barabara cietu kwingwitekia kuma yonto aweta igweta kilomita manele onto bagana ke na twetete osanja thimo twetete osanja thimo atuka tukwa tokinya thimo na kwo kwa wari twethenane nana beto barabara cietu ciongwa iciathukangire barabara imarinya twewikirwa barabara mwaramu yeke irwera tilwa macio nau ende akuma nthambiro ngari tekela kinya mpinda sitia yo barabara yonze imarinya ake ende itukuromba itwekirwe mwaramu na tulaitherwe buru barabara isi etu ibwe na ntonio tumba kurira bakeria bakerekera ya kiara kia Rwakai urori MCA wa Rutero rwa Athiru ni baugite ati bo batona kiragita kijite guku na barabara ciao ciethagirwo ciĩ thĩ nene nontu bakwithirwo itumba gwĩtĩka nontu bora ithũkangĩte atukwira na tukwithiri njira na twajikwa kilira pio ikibiki chetu na kani tio kila nini inya muntu acho ntemenya ko karwa yonto de MCA aturomba na barabara mwankatha ino marinya tura ku mwekoro akarakaro na kathina akwatweka no murito nanga akamatwa ibikibiki kana ageta na maura akabwira njirene au twateanilwe kabisa tona ya ntubatena ya ngondu itena murethi barabara ici cia Kaithe rutene rwa Igembe Central ndene ya Thiru Ward ikarite ya corocoro cia gwita nkomene nontu bora ithukangite na karibaba ni bethiritwo barumite thina igita rinene na nandi ni bakuria Meru County kende keja ibathondekere barabara ici na bakiura ya MCA wa Rutero ni ku etire murithi wa banki ripotera Meru TV ku mamirigone ya Igembe Kaithe Igembe Central wavana tutana mbere na ntito cietu rangirwa kwandika rimoti esi na mukaririti wa kupeti Meru Maurice Muthomi nibagwite nendesha ni utungatira arimu no utungatani bwetete na mbere bura kubatere bariti ya kirendiungayo ha Meru kirisibitari mwanya irikoya na utungata na sha malikwetu wa ntito Jeffo Gituma anobanganiti riboti narurwangirwo kwandika arimu TSC o amwe na mukaririgite wa kupeta ja kaunti ya Meru baugite na nde arimu ni bagutungatirwo ria kubatere ni mubango jwa SHA nabo ni nyuma ya mubango jwa NHF kweberwa na thirikari kujukia mubango jwa SHA. One thing is that the transition was very smooth, very smooth indeed, because the data for our teachers we gave them to SHA. Then the data of the patient who were in the hospital as per 30th of November, we gave them to SHA. So there was no hiccup at all in terms of transition. In terms of medical care, it appears the hospitals are becoming more receptive, and we want to thank
the hospitals for that, and also the teachers. So in reality, teachers did not lose any benefit. If anything, there are more benefits than they were getting before. So far, the need for the services is there, and the uptake and the response by teachers is very positive. I mean, we've seen quite a number of them coming to seek services. Even if we are to look at the number we found at our waiting bay, it's quite a remarkable number. This probably signifies that teachers are feeling better covered on this program compared to what they used to have previously, and we hope it is going to be sustained. The 3-5 days we have been in SHA, comparatively the phone calls we received because of authorization, the capitation are suppressing, and we hope that this medical cover is good for the teachers, and we wish it will keep on improving day by day. Niara kinya paugite mutambo juju jwa SHA jukethira jukirungamira arimu masibitari ja manene ja nthiguru iji kwewa utungata na kinya ome ya nthiguru ya Kenya. We are hoping that because the chair is here, teachers also want to go to Aga Khan, they want to go to Nairobi Hospital. Those are some of the hospitals seeking the indulgence of the Teachers Service Commission that we can be referred to the biggest hospitals in Kenya. They are not preserved for the very rich or other candidates of job groups. So, Chair, here are pre. We can even be referred to Nairobi Hospital, Aga Khan, Karen, all the big hospitals we have in Kenya. We would appreciate according to the kind of treatment one person is seeking. This cover takes care of, that's why I've talked of international treatments. You can go to Nairobi Hospital, you can go to any private hospital in Kenya or even outside. The good thing is that the teachers know their limits, just like any insurance cover. And the unionists have that. Even you can be given so that you can tell the teachers this is what the service you are getting. Kiripotera Meru TV Bita Jeff Wagitumam. Kwa Jeff Wagitumana bamwe batongoria bakanisa ya PCA Kenya niborite mandereba kumenyera barabara ene kaitene ka kathionko ni miari wa timbaru ni Reverend Zakari Kinywa mutungati wa kanisa ya Baptist Chuka igamba ng'ombe akiromba mwinge wika ngwataniro. The church we also need to wish all Kenyans a good Christmas holiday. We call upon all of them to take care and precautions on the roads during the festive season. And we also call them to share and to be mindful of others. But let us demonstrate discipline on the roads, discipline as we deal with each other, so that we have a good Christmas holiday. Because already we've started hearing accidents all over. Let our traffic police officers also be vigilant. Let them also ensure that the vehicles on the road are good and roadworthy, so that we don't have a tearful Christmas because of our recklessness. Tukoletwe na ngwataniro na wendo thigonkwiri mauntu mengi muno maria magutira vero, especially mandereba maria makuruguta ngari ni maruguta ngari wega matigakorwe mena haraka nonto mauntu mengi muno ni maumagirira accident na toka lose mioyo mengi ne tuboya Ngai atutethie mweri wa December tukorwe twikarite wega anto matigakwe gutigakorwe kwina njari anto ni mashereke na wendo na magitethanagia nonto thigonkwe akinya anto ni macelebrataga makathigonto kwingi gucerekea tugisherekeaga ni turirikane January no itwetererete nonto ciana ikathi cukuru ni tukwariria ciana ira irathire kigerio kia grade 9 ni mathiete grade 10 the senior school ni mebaririe ni mebangabange thirikari yaugire mbai tariki 12 kigerio kire maruthire igakorwo ikiumaga the assessment na nikenda mona placement ya senior school burega korwo ikiri so nitukumaboera nitukuboya thirikari select wega na nikenda ciana ithie cukuru ikenete na iroto cia ikinyanire.
Na kariba nkongairire wa dine ya Kiro na Riburi ni basumirite na kutarire kinyamara kirabethirite baikilukira na ntobo skuru ya primary ya kana nkonga primary ote ya nidokiwete na mbere ntobo tumete ya asia into ya roe bioro na kinya irasi ntobo tumete nende asia baba inge baikia ana boskuru sia kuraya ni borete atongorie ba thirikari ya county hamwe na thirikari nene kutira skuru ni kuthondekwa. Akariba nkonga wa ndini ya Kirwe na rine bakuteta nontu baguteyanirwa kwa cukuru ya nkonga primary bakiwa cukuru ejere anto athuku gitumiete ona into bira bitethera cia kithomo wita na mbere untu butuma aciari bakathamia na bono baikia cukuru cia kuraya. Undejire ku 2021 ndikweja 2021 ndari a mwana na mwana nakinyetie gitara gwita cukuru ndategera iria yakuaje nkonga primary ethirwe riu mbuga ntari financially stable ndauga tu ambikia mwana okwaja cukuru mbuga ekaba kulingana na ndamithiririe tathongi cukuru yetu inyatha ninga kethira ti teacher urejete kwa tuchumangiria monka yona rwego cukuru yetu itina gikaro inya aciari bara baingi mbuga twina atori ongirie moko ko baberu ende ana bao mbasire irunga mai mbasio bathate chako jokiana baikete town bangi bakirwa bangi bonde bonde bagaitie nde baroire nande ana betwa cukuru batinge imono niki stability ya shule yetu ni mbaya. Skulu yetu kira nimpenda muno kira kitha kina thina muno ni kuthirwa aciari aturi bara baingi batina mbeca kira gikwendekana kithira ya mingawe mithere kiu nondo mbethirikari kabumbo yombo tethia antu na bia kuria kenda na baitho bagitaba ya migio ga skuru batosumbuka na nkuruki kiara kira nakio no thinengi iguru ria ana babetu rira batu skuru bagitha bana ariku bena kiarene ikwethirwa aja ikira muntu agugitate akuona muntu yona kithe 50 wona na arua rune no tuta skuru no ntuonere gwikio ronere iguru no kuona kunya kiara kiu ni pingamisi muno kiba utwe utuke tuteza ya kyo batwe kauga kwete skuru ine tegairwa i anene beto tutoma wikiana town nondo mostly ana beto bathoma town nondo batithoma skuru na condition ikario lakini kwete anene beto ibategaira condition ya skuru sana nyiroje rwa skuru nenya infrastructure skuru chiongwa itegerwe tabioro bya skuru eje twana I think nyamugeta guthioro gobukona twana tumagaga te anteldi na riero mbareone kere thirikari ya kaunti ya Meru bawatanirete na thirikari nene utetheria cukuru eye na nikendo tiela ni ukaraya cukuru enge na kukenda na bobo na anto aya ya kuthomera riromba tu thirikari anene babeto kuma munini u MCA kuma MP wetu atutegere cukuru enkonga tutige gwikinyana kuraja tubaikiaja kwe skuru hoteaje tutinda guana ba travel all the way kum town na tule around na skuru eje ne town dai nkongera garirwa estate kwena estate kadha goko so skuru eka yathro na condition njega ni otwikiana itwaringite kura na twaringira rendikiri na marogocho kwanza gwita marogocho simjui personally mwiga wake akiaria na ndachencheria kure kwa kenda ndingire MCA marogocho ejo tuchencheria cukuru itobu marogocho are ore no mbigwa kirero giakwa kithikira cukuru yetu twakuringire kuri nyetha ninjiri chirenge orote ona gite kiu na tuthitheria bwega eje itangi biwa ikayana utwigana gwikia gitimene na turetere nyabiri ndakwira marogocho ankwira nteto ciamana na mbije nyakona TV ne kinya gwentu kwambira ngomwareka memene ne jambo ni orambi athiritie ngongeji ne jatwire matangi jangia gwita kwejana na ara gitimena kia muringira kura gikionka ki kina ndamwena kionja na matangi meveresi ngonga to amuthiria atia Keripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Gotiye mwendo leiponi ni atukira katanta kirente tosietu muthenya yaruari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngikoyuri ni than mumbia murungu mwenenya abita wa Teri Mbabu.